mwitondera abo mwizera, mwitondere n'ivyo mwizera. Uriya umuntu niyaguhemukira, niwe mwizera akaguhemukira, ntuzobabazwe nuko yaguhamukiye, ahubwo wowe uzobabazwe nuko wamwizeye. Hari umukobwa n'umuhungu bakundanye imyaka 3, bageze ku mwaka wa 4 hahandi bariko barapanga ku bana, bariko bategura ubukwe, umukobwa atangura kurwaragurika, aragwara cane, ariko kuko bari bakundanye igihe kirekire, umuhungu akomeza kumuba hafi, ni nawe yaramugwaje kuko uwo mukobwa yari imfuvyi. Hanyuma bimeze gutyo, umukobwa yararemvye aja muri koma. Maze kuja muri koma rero, ikintu cakurikiye niki? Muganga yazaniye rezilita wa mutipe, amubwira yuko umukobwa arwaye kanseri de prostate, amubwira yuko mu gihe uwo mukobwa bomwitaho hakiri kare bakamuvuza yoshobora gukira iyo kanseri. Niho uwo muhungu yabaza muganga ati hokenerwa amafaranga ngahe? Muganga aramubwira ati n'imiburiburi hokenerwa nk'amafaranga 50,000 by'idolari kugira ngo umukobwa dushobore kumukurikirana akire hakiri kare. Nuko uwo muhungu ntiyari umukene, nta nubwo yari atunze cyane, ariko yari yifashe. Umutipe abitekerezaho aravuga ati ngiye kumukurikirana ndamuvuza. Ariko nyuma yuko aja kumuvuza, plutôt mbere yuko aja kumuvuza bamurihira ayo mafaranga yose, yigira inama yo kubanza kuganiriza nyina wiwe. Aganiriza nyina we, aramubwira ati sheri wanje bimeze gutya na gutya, amubwira ibibazo byose uwo muhungu ariko aranyuramo. Mama we aramubaza ati urishuwa ko uwo mukobwa gukunda? Umutipe ati nukuri arankunda ndabizi neza. Nawe aravuga ati niba gukunda ni byiza, kumufasha nta kibazo, kumuvuza nta ngorane, kuko ni nawe afite, nitwe babyeyi asigaranye. Nuko icakurikiye niki? Mama w'umuhungu yamubwiye ati reka rero ndavyipimire ndabe koko kwagukunda. Nuko inawe yaramubwiye ati umukobwa nakanguka kaza gutora mitende hahandi ubona utuguvu turiko turaboneka, ari gutora akabaraga, zo mubwira uti ko ari wowe urwaye iyo kanseri, ubwire ko ukeneye amafaranga menshi kugira ngo babe bakuvuza. Rero ibyo zogusubiza ibyo bizoduha rezilita, ico tuzokora niba tuzomuvuza, niba tutazomuvuza, nico kizotwereka mu by'ukuri ko agukunda. Bigenze gutyo, wa muhungu ati nta kibazo. Hashize nk'indwi 2, ibyumweru 2 bimaze kurangira, nibwo wa muhungu yaganiriza wa mukobwa maze gutora agatege. Aramubwira ati rero ngwaye kanseri de prostate, rero hasabwa amafaranga menshi kugira ngo babashe kuba bayimvura, kugira ngo ntore ka mitende. Umukobwa aramwanza ati kutabimbwiye? Mwamubwira ati nabimenye muri iri joro ryakeye. Umukobwa murabana n'agasuzuguro kenshi cyane, aramubwira ati atugwaye kanseri. Ati rero niba ugwaye kanseri uzi n'ikindi, ibyanje nawe birangiriye aha. Je nawe turarangizanije, ibyanje nawe birangiriye aha. Ati nagukunze kugira ngo umbe hafi umfashe, hari undi muhungu tubirimwe neza duteganya kuza kwibanira kandi umukire akurusha amafaranga. Rero ibyo kumbwira ngo ugwaye za kanseri n'ibiki byose mukunyangiriza igihe, reka ngusige. Umukobwa asezera umuhungu gutyo, ariko icyo atamenye ni uko uwo mukobwa ari we yaragwaye kanseri. Nasoni hari umujama wanje arimo araza muri video nzenda muhere. Yeah guys, hello guys, subscribe, bell icon, share. Okay, thank you very much. Mamubonye. Ego nari ndaruhuka, hano ni kuri restaurant, ariko singiye kubamamariza ayibona. Ego nuko rero ibintu bimeze. Hanyuma nariko ndababwira ati muze mwitondera abo mwizera n'ivyo mwizera. Rero akenshi iyo umuntu yaguhemukiye, buri ikosa sigiye ukosa n'ijyawe kumwizera, kuko umuntu kugira ngo umwizere hari ibyo ugenderako, kugira ngo ufate umwanzuro wo kumwizera. Kandi niwizera umuntu akaguhemukira, ntibize bikubabaza, ahubwo bize bigusigira isomo.
kuko uhemukira umuntu no munsi hanyuma nawe ejo bakaguhemukira. Yego, niba wakunze ikiganiro kora like hama na subscribe, hanyuma komeze kubana gatanu kuri kagenzi kawe. Ndabakunda cyane kugira aho muba mwubahwe na gahwana.